Shubor nakaslem jong unongsan hima. MDC kanongkram constituency uba lambor Malyang. Ulaong bagajinya khun jong yakene ke election kalong banya khun persya ya president ke VPP, banya khun ya ugertong ke VPP. Habakran syakilat pathai kubor hadian ba uladat bantap kerteng nak benta banya khun ya ke election MDC na nongkram constituency. Ulayat huru bahagajinya lap election, habban se ya lagi jong kinya habakran syakipat ba. Handai pause ke jingkran jong ke poi penban syakajing sya ujor, bat dawaru ya ba unsiu bai menran naki klur. Kumta ulaong kani menta kadang don hapo kakun. Habakali ya ba usngo kumno baki don ki baong baki kertong shimet ki daitang ki banyan kieng. Handai dala job ki phong daki sopti jong no. Haba jubab ya kani uba lam ulaong ba jupong banyan bat uya khun kum ugertong shimet namar kadei dakajing amir jing mut lang bat ki pat ba. Sri Lambor Mangyam, Having been nominated as a candidate to fill the seat in the 8th Nongkram in the 8th Nongkram ST ST District Council constituency, District Council constituency, do swear in the name of God to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will uphold and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. the sovereignty and integrity of India. Kabaningkong kalong ba Puisbon, kabaningkong kalong ka Dantiya Junga kalong ba ngadon hasanda pat kipay ba kabar kalong kada pikan ka constituency kalong ba ngandon biang ajan joki panay biang ya gajing secretary kababaha namenta kathan ko kaway ngidon sibon ki benta kiwede bat kathan gajungi ya kabangin hap ban yai pentulun ya ki ti kijat kijungi ya kabaw blay laay ya panay biang ya kajing secretary kababaha namenta kipat ba jong kanong krem constituency bro kaway kaba ar ngikwa bani kren dag basyay kadar kalong ban panklan ya ki riti ki duster kiba mangikom kinong mikmat ngila yaya hagini ki bontuli gisnam kumno ban panklan hagbide bat ka khandaw ka siap ban panklan ya ka riti ka duster ban panklan ya ki kur ya ki jat ki khong gibdan hapo kani kabri nyutrap muskum te dei kata hi kaba angkwa ban penpau hagani ka por khakmat jofi lambaro ka jingile menta kalong ba ngai khun pasha yo president jong ka VPP kamdai me kan ya khun yu candidate jong ka VPP kani jile kadai ka jile pasha yo president jong ka VPP kata ko ko banong Memang boleh dulu bilang bahawa kerja election yang menjadi kerana pada pada yang cuma rakyat kedua cepat, kemudian kecintaan juga dalam COVID tu, tapi matai bagi kita kedau syaram. Pi banyak keren ni kedau kebun nginum kuat banyak keren syu kedau ke balej kebun kamenta kalong bangin ya trace to menta lang baro kini kipelok kibidon hang ni kibidon si constituency ya kabalej kelalej nginum kuat banyak list stop ya kabalej namar kan mento syu kebun kam he kalong bangin trace nang ni smat banwan ra biang ya kijing job banwan ra biang ya kijing singan hak benta bagi pajba kebun ko kathan jui te hak widai bat ki kam penrai ngilale lai ngila pendep iki kam babha ngilale nadu ki power ki ba kadon ka lockdown ngilale namta ka development program wada pateng jong kijing khang asnam nai ngala pasyang banwan ra iki kam babha po kathan hi bro koi tengit skam ba kani galantia jungi kalong ka jingking ya ka bang inyo syo menta ki jingjob mat kalong ka jingking nang menta kisnam ki bansawan Tapi hatu kadang siang kata kajing siang jual orang pihak ubah, kapten. Api ka kam kadon hapo ka kuot ngam la ban kren ni kata hang ni namar ba hoy kadon ka jing kren jungi hapo ka platform jong election namar ngi hapo ni sei la ki jong ginia ten ri tang na kadao bangi sei ginia jutang ki bangia kren nak magi pajba ten ri kadon kata ka jing file kies pesha yanga daw sitting emali but la dawa na ngaru dak kror mga diban siyo kamli lay compare ke jinga tulun hagi kam kamut ngindang yay tulun ngindang yay rehi chakmat khlam da syong thaj khlam da ri but kasur kaba ngakwa ban ong hangni kalong de kasur kaba nga ai ki jingi gi pajba
Ipai ba bi jonga ki ai ki chinge janga. Dei ta ka daw. Ni German scam ba kani ka. Kenti ba mata ngin poi siya ka thong. Isla matay kay kadaw. Hindi sa nga ketika kamu kata petition ke complain pasal itu. Ah. Kata kami ni. Aga jimdan ka complain yung ba siya ba yung maraming kamat. Let's say katitang katahi. Te ngam ka ban kan bukti na makakam ka po ka kuat. Balai pijit ban kum kertong simbat imjet nunung sang kali. Gajing kwa jonga bat kajing kwa jogi pajba. Kam dei ka budget mga. Ya kani ka kam dei ka bang ayele mentay kani ru kam dei ka bang kwa mga. Dei ka dei ka bang miljimut lang apa ding mga bat ki perlok kebetulan po ka konsusi ba kumnungin le. Tika sur kawan. Ya chakmat ngikwa bi ngai pi bau tuju usambal ubala penitinat ya ka konsusi bla penpanai kyong ya biang nomul nai. Ngaha ban ya taga sur jogi pajba. Ba alam nama ba dan ka jing ang do ba independent kiti tang kibanyan kieng bakin sa phong si jong do jong do tak la job ai dan kan sa lo tania. Itu hak pi ngam ju phong banian. Kenapa? Ngapong kuat ngapong sakti saya kebanyan ngam ju phong. Kenapa? Ke ai jing i jing pi halor ka jing long jing man jo ka san hi ma ngam krem bat ke we bat constituency apa ki kertong nak ki parti thama ki khun. Banken ya ke isu jong kiwe ki parti ngam kwa. Namar nga sunat banyang hapo ke isu la jong kanorem ke baskem ke jonga. Balingan kan tho ikiwe. Ngam donpor ban kan tho ikiwe. Namar ba kan tho ikiwe gamot udang bon shaldi kapaki kajing duna ka don. Tengam kwa ban kan tho ino. Ana ngai skwa banong tangan ne kawe. Bahwa fitai ke yang ka baar mala ne balai mala. Kan mau ba upaya foundation upaya ba napo madan ba piti udah ulang baskem. Mundai upaya ba sanjar ba pinpanyang jubor ka khalam sa kayang. Dei ta kata. Ke issue. Ko ban kan sai ngi haban ka mau ye yukpa jong ka jet menrio. Ronra ye ka khenet ka ban rio. Yak ba ka im ka riti dustur. Ka im ka jet menrio. Ba ka don ka jingda lamba jong ka sikshidul. Tedin magatangin pen khanya kani. Min pengklaim sisu, min penskam sisu, bat kai ini singi kat notli sisu gibil ki bangai ban pas. Tiandai nginang le sisu ki kam bah ngam ta banyada ya khamtam ya ka bri nyotap nyuskum. Kata kata commission ka bang aku abnam. Ni pat bagi don ki parti ki bon kwa ban rai kan 371. Hei bu pidan percaya. Pi sokat nanai pi kan ya ka 371. Ngaku abnam magiong banwan ra ika model. Kumbawan ra ika model hapo ka Mizoram. Handai nga kuha manong baka ba ka district council po Mizoram lala pipet ba kilayo ya ka article 371 lawan ra hangtay handai ka MMDR Act hadu manta kadang prekam hapo jala Mizoram today na markata nga kuha manong ba ladang iong banwan ra ya ka 371 ka panisay ba ka empower teman ka ay board sisu teman ya ka surka jala ba kan kham ya ka bor ka bangingi o lord tingingim ko ay kata kay ka bangidon ngindang panbahay ka Ini balam ko PP president. Walau keren. basyat ko nga squad ng tagoy P president na design nilday kum MDC kabamot kapatni ba kapatni siya sigbabun ba lang ba kamot kadang duna kajing mut jing khat how to nang ilam tinakalang ko nga squad kan nagbasyay baka resolution kablami hapo assembly kan mabahay kita how banay ba sipo jong snem 8,000 katsan lakadaw siya hang to hapo ka resolution balawan ra do president jong VPP hapo yin dorbat hawai ya kabala kren siya baka jing don jong kidoloy kajing don jong kisim kajing don jong kirong basinong kidai ki maujin tot ya kayo kakot tengah ngasukwa banong tangata ladam don kisim kinong panya sinong ki dorba sinong kirong ba sinong kidoloy kihima mano ban panya kamot kajat pan ringi ka sakama ka saplen dai na magata ni kwa ban kan nabasya kalong panne ya kay kamangidon pan bahasa siu ya ka dai kita mo kwa banong ni po Tangoi kelas na ate. Pino kini ke parti ko ng keren yang BP. Punta kaya banyalap election na katang kanyam. Pino no habi pagkanay ka yung parti ko exercise kay BJP pali ka policy yung ka. nga ro di kristan squad ng tata
Ngin di Kristan hang ni ki Kristan sudah. Ngidon di jong kiniam nginget yu boleh wei. Tapi kan ni kata penong ba yalap ta kaniam nga ngam kwa ban comment say. Tingin di Kristan ni. Tikakut kata. Thank you.